Внимание! Звучит гимн Российской Федерации. Добрый день всем собравшимся сегодня на знаменательном событии в жизни Хангаласского района и Кухтюрского наслега на открытии информационной доски на обелиске, посвященном героям гражданской войны. Сегодня на торжественной линейке присутствуют почетные гости: Захаров Егор Егорович, Андреев Сергей Николаевич, Ильин Николай Семенович, Богдарын Кескель Нюргунола, Игнатьев Георгий Ионович. Слово предоставляет и волонтеру исторического парка «Россия. Моя история». Слово предоставляется главе Кухтюрский наслед Богдарын Кескель. Бейтін күттілақтыра. Бейтін білерпі көрді бұдықтыр нейлегер бүгін ровно гражданская әри доктор кіргігі бұл бұда ровно 3 жылы бүгін. Онытты бейге бары бұл гражданская әри памятнигер кәлеммет манна авторлар иппалдар, онда гражданская әри бұл памятнигер орбыт Егор Егорович Захаров бар. Манытты бұл памятника кәлеммет бұл гражданская әри 3 жыллағы бүлігер анамыт митинга кіттен тұрапыдыттан бұл әйгіне барғытын бері ғаттар ебін. Бұл ұлдағана бейін әйелеппет историята. Оны историяны қаттақ тосырдан кәліспәшкен бұл гражданская әри истелеңдерін үйретер, сырайы үйретәсілер бет бұл бейеқа үйретеніне кәліспейінер. Оны бейге өші онына қарыстық тұстақ бұд. Онытын мен бұл манны тәрәңі күтті бұд жоңғы бастадан тұран Алексей Денис Суроких атынан орта школа үйренәтчілері. Онына коллектива бұл үйететі гражданская әріні үйреті, оны үйететі пропагандатын үйті әджалдарыттан, үйлене қамнағы үйті әджалдарыттан бейген әлек олықтауқтарын адыптан мақталбыден білдері бет. Оны бұл үші бұғайы әлек гранын көптік депутаттар бұл өйенлер бұл үйренәтчілер бұл істейінді ордылар. Оңыттырдылар, оны жүгін ағырқыз, Марианнен дасқаны. Онытын үйінігетін бұл гражданская әри памятнигі ремонненері олар ден бейе бағағаны алақ бұд. Бейге оны білеген өлені қамна үйті әджі қаддерген аммыд, үйіп қатшы боламмыд бұл памятнигі сөргітерке ден. Егор Егорович Захаров автор 3 жыллағыда манна не келе әджіміз кәттәтісі доғынан бара соқтағаны бәрінілі маққавыд бұл үйіп қатшы көстіп әткен қалан қалпыда. Дегенен оны үйіп қатшы көстігіде болар өременінен бұл бүгін 3 жыллағы бүлігер үкті әші памятникқа тұрықта дейін болар. Ол да олардан анабыдың түйердәппет бұл сылсы қары қолы бұры 3 жылы hem bir болар болар. Ondan me bu pamятник бүтін өрет аттамыд hem bir гражданская әри хамы олақан сәрейт кіргігі бұл доктурге бұл бұда. Onun bulduğuna üyetidi ügürüsünü ülelер güdediler diyene. Onu doktan kalbak Onu da büyüğünü terelenge gelen kıtta açar bu volontörlerge min neyle katta maktabı
Тегелеген бастакы кыттарындары де нестер календар шивили памятнигер эме реконструкция керек кыттыны кыттыра. Онда бу бүгүн гражданский эри памятнигер келен эме кыттыны лахатыр. Онотта баргатын бу бүгүн эме бу митингге элтак Сылдар әдеттерді ақтаптан дағаны, реконструкциядан дағаны, сұрайгенстен дағаны, бұны оғылырқы дөйсен еттен, бұны история өткен, гражданский әри, анонта барғытыяр мақтау бұйырын әділерді онна суыла кәдеттен. Слово предоставляется Андрееву Сергею Николаевичу, почетному гражданину Хангаласского района. Юбилей басталылах олар, манны кәлбет, вежеттер, сестер олақтақтыра, бүгін бұл гражданский гені, ұлақан күргіреті болбыт, сөз сылын береки, местетігер, әлбәқ кеге, оқтуыт сирия кәден тұрабыт, манны бұл күргірі Қазақ автономия республикада сөз сылын болбытын кәдеттен аяқ біременнен болбытын білебет, манны мұныстан барандар кендер, bu автономия тәжірибетін өбіләвәкке дәлсі қорат текке бұрақта ақтырын бұл қығыл армия поездері кәленлер маннағы мұныстан ұтыр постанчыстары күрдіғыттарын историеттен бігі біләбет. Бұл күрдіғы тұғынан бігі көрәтәк білінеме олағы еріне хәйден беккеден білін үйретен келбетпет ол күрдік түлінге дауысыр қалпа тәтті қылдақтан Аңалар әқырды үтірсі үйемі юбилейні үйдік бұл бұтыр 4-5 жылын толар онына өңгетінен келкелден Андрей Иванович Притозов генерал-майор Новосен кавалера онына Иван Афанасьевич Федоров Республика военкома партия онына да атын қалаячы үләйттер ол юбилейні үйдік қәлеттен асынығар bu manna tövdüktörde akıldığını imitasyalahın bolduta. Onunla bilgi olağan klası olur, aktivine kıttığını bulput, yine manna forma giden, arahına masadı bolun, yürühadı bolun, tutanmaz korattan bayani garnizontan imi hallatır taksılıttıra, bu öptür nehiyegin komsomolistira, öptür nehiyegin komsomolistira, bu mannaca kopalını hıtır, bancitleri atakalan, Eliyle Nura Kahıtan kırgızını şeydi kırdırmıptı. Ondan Andrei Ivanoviç Prituzav yıla vecit olan bu imitasyonu düktük kanalabıda. Ol indiyer süpülüp diye mannağı kırgızı kıttıbıt. Oluqtaq ki xaydak puskını taharan, üye taharan ütelabıttırın bihigini batığınlara halden kırdırmıptı. Onunla olanlara sürdüğünü alam takamayan mümküne Mustafa olan doğru bıttır, onda hıdır, kopağı hıdır, üstüyakların üstüyalar tügeybetler. Baştan boylaları umur baranlar, ola hafif hükütübütüler bitler. Ondan korrektirovkalar, köndüren kopaları rovna tabutalan kiren var bıttırgar. Kızıllar, ölümler kurtul oldu. Dimitriyev, halayarçılak, elbək ötteleri ette takan kodan var bıttır, gem bolur. Onunla horoktorun kallar bıttır. Onu kızıllar bu mantan utarı kirenler onu ühetten olup yalanlar bu kopanı bu teritoriyanı bağlanlar bu kadının aktık hoğumur bıttır diyeyim bola. Ben bu formatın geçen turar diyeyim bola kadına etton 2 yılda aktan bayınırık boldu'da Moskova var hepten şeyler. Onlar üyeliğini geçen esnaf oğulları üyeliği batırıcı hastalarında bütünler bıdım. O burada meşgul Allah'a Respublika'da organizasyon gibi başkentimiz olanımız Moskova'nın Ulyanovskiy korası Soyuzluy Kuraktine'ye köpüktüt o günlerge Respublika Voyenkovu'nun Beyrit Zemilyatpıt Ivan Afanasьевич Федоров bayanlar ilöçük 5 orjanlar polkovnik Bayankov'un orada onun için bu oryanın oğulları kıyıbıttırgar ulakanlık üyeden maksanan yine ol tuvaqa Soyuzluy Kuraktine'ye tarbıttırır. Ondan kendiki отпуска баран-баран, кинем яха хорокури елюта,
bu olurguttan kim doğulehet bolla tuğrallar onu mümin kinike horiyarıgınaban onu bahalısta hırdadan horiyarlık yerinde onu ruhunu kendine sayın o derece olan bir tükünü böyle eğitim ondan o huruktun adırhın kıyım bu bakalım her bayet yedim bir dakika kalmadım ondan tutumluk uhatan kıyeten kıyın horaya batalım onun benim onluk bir bilemelik keleyim bir bitecek bilineri ondan kendiki hadi sağ olurun bu bir duydular masine var idir kiminin ücretlerinde ondan oldu kendisi men bu bayın ruhunan şehirler görülen bayını tuvanyanılar armiya geçti bu ondan dünya bayını olursa ondan geçti bir fotoğrafla bu enfes var yeriyle Mehmet Dağ'da gelen insan yerinde o kurdu olan mesela bayını şahsit gideheciyordum kita korku gideheciyordum amurska kısmıdan tahalar soğudaydı tahalar emin olur bulamadım onun bu armiye tuğun olağın cihalan olup Rudrukat'tan edere takbitten bildik gibi olamam. Yalan heyini varıyordun bu işleyicisi maniyede bir başlık katar sıra olur onunla yöneten her şey kendisi omurdu şeylerin o manlık olgu dedikçe Çünkü hafifin yakıtın Sözün yakıtın beğen çok erenelim Слово предоставляется Ильину Николаю Кравеледу, почетному жителю Петербургского населения. Тагымболон бүгүнкү тона гражданской серии болбута сүйсыллагы туакканда кыттачыларга бу гражданской серии на болбута сүйсылы болла найытыгынча тагы сүйс найысызды кизни нагаллаха бу итокана бетиен найытагы некелер игорап найда баруочский отряды ден бу Сергей Николаевич Такасевитин курдук манна бар пастайыстары найытактата найытаккан найытактабыттара ол набаштыке некунга найыхатан найытактап колор найытсаттене кейлери найысуаттакындар быттара ол кемге достары икки командир тортабыт элбит онна тахалдааттар онтон олжу найыкеятигер Байкалов, доктора регулярно дайтуга некеленнер дайтыгынча келе ахнагычы комбатыга некелен дайтактандар доктор эби напушка таарындар асыныгар бу десе вон некелерде дайсерилер дайсаламнар бу докторга осая некеллартан о нагасты доктабыта элбите ол доктабытырды элбиттерген бу памятнике тегетири буттара онон бу памятникке бу памятнике бастыгытын тыгынча тогосуз биян найсаттааллаакка бу на гражданской серии тахтырдагы хери атугар 35 найсылыгар манна некелендер найчестабиттера ол найчестаандергер ол Вонтет некейне нахури буттарета оннабу онна найчеста аннергер ол декемге найсылбекке найхаллаакасы бу наханамас найдугут умуттан балжагаттан электр реформдарын бу манна токтандар агаланнар бу найзоктороттар шеялары неген найкастартан барандар ол найкыллар некелилерге найкинилери найы токтабыттыр өдөртөбүт найситтергер бүгүн токтопкутна баран айтапыт эме найы памятникке уандык найы токтурурукпут тук облес онно вон сетте кейини ол токтор ревкоместери токтабыттыр өдөрбүттүрө онтон бу найы токтор найы серитигерне кыллартан ол тавонагас неке токтабыты өлбүтө биен алдыки найы токфолбут аранне болбуттенне жеврулгайдар онон бу бии осколомут оолоругар барга макталы эжетередетибит бу деремнагытын тажит тохтангыт тажыверетаңгыт мандык бу
доктор бутен эбүгелер бит бу бихи неге советская была автономия не доктор горна боларгар небелерин неге сыддык неге тыгыннары неге толук доктор бут неге жоннору неге өретер гитер онна доктор мете эсе небири доктор мете хинки неге сылга неге сагыл неге сыгы накылгыта сүйүс неге сылгар гөр бу Хастыктан да жетөрүттө неги шобакер саббоден набаран неги кыттыгыда бар. Onu набыйыл тосамбыт көрөтөмбүт неги жолдол сарылдагы сыйытагы такырдыгыга неги тиген неги сырдадан бери канада тойге такана Сабба Александрович ол неги кырдыгыга геройство отыгар аманай орденген неги тербиттерин акастабыттарга кем тагистрот небеятнан тугуна сайын наградной небеседетна сайын наградалар. Онон тоқтандагы күнден оғалар өстедағаны бұл нәгеретегітін нәге тоқтап бақауыт ол мантарда жетіреттақ нәге жанар бұтын бұны гражданскен нәхилиге өстедағаны тоқтың өреті тұрақарын бұл нәбігінге нәкінге нәкәлен бұл баястар бұтын нәге тестайы пітер барға мақтау. Слово предоставляется Захарову Родиону Алексеевичу, краеведу, учителю истории Техтюрской средней школы и ученице Техтюрской средней школы Лукиной Руйдане. Дорогой сөтігіш бүгінгі мемориальный доска аллатын күтілақтыра. Онда бүгінгі бұл 100 жылдағы событияны санан тұран элбак кихи, нағад элбак болбатар жон өлілях сери болбута номну 100 жылын аспыт ол қан тоқтулах гражданская хериге сақан еттен элбак кихи кіттібута бұл өсседағаны білделігінен бұл повстанчествоға кем кіттібутын білі көрді өпітін нады білеген Именно ақалаттан бұл араға кестер болбата олы бұл дойду бәбіт әркәні бит башатын сиддерттен де күттіуттары олы. Бұл иккеттен қантылы қария әлбәқ события болар, қолауыра ақарынды шөйліні әме өлірілері, онына бұл кәнеке бұл событиялар барты бір кәміне оны біреме аварылы. Ол ең барды хебәсті ақтар інне. Қолыбыра кем кенігер Макаров монографиятығар әме хұрылар, ол себәхе хұрылар, фактары хұрылар, исторический фактор онына. Тоғы именно бұл оны әрде бұл көріп проқтаны әхелерін барда оны тоқты хұрылы. Онан монографияға үйелтерде ағарым бігі иртауыт әме Onda bu körtünün onda bulunduğu insanların körtünün içinde bulunduğu Sonra tekrar kendisi historia tellerine bütün insanlar komünellikine historia sabıcıda biteliklerini aldı. Bu bilgin yakın bağıran dolu bir üyernetçi var. Oradan Автор проекта. Проект авторы bu memorialный doska авторы. Mana автордар элбаттар үстү dedi. Yani ben terk. Добрый день, я Нарьяна. Как сказали, я автор проекта. Мы начали этот проект в феврале этого года и участвовали во многих конкурсах, грантах, где, к сожалению, не прошли, но благодаря нашим депутатам мы осуществили наш проект. Также мы устраивали ярмарки, чтобы собрать деньги на этот проект. И я очень всем благодарна тем, что участвовали в Право открыть информационную доску героям гражданской войны предоставляется Захарову Егору Егоровичу, автору этого обелиска,
а также директору Техтюрской средней школы имени Широких Игнатьеву Георгию Ионовичу и учащейся 11 класса Техтюрской школы Лукиной Оруйдане. Раз, три. Давайте, дети! Раз, два, три! Елочка, горит. Елочка, говорит. Елочка! Ура! Ага. Торжественное возложение цветов. Руйдана. И? Торжественному салюту! Сейчас, подождите, еще минуту молчания сделаем, уважаемые. Ага. Ребята, неугасима память поколений и память тех, кого мы свято чтим. Давайте вспомним на мгновение и в скорби постоим и промолчим. Прошу почтить память павшим воинам и землякам. Объявляется минута молчания. Спасибо. Ага. Слово предоставляется заместителю председателя клуба военно-исторической реконструкции «Красный Восход» Иванову Константину Викторовичу. Благодарю, что вы пригласили нас на ваше мероприятие. Рады присутствовать на нем. Да, мы представляем клуб военно-исторической реконструкции, также другие движения, связанные с военно-патриотическим воспитанием молодежи. Собственно, сказать мне мало чего можно, только пригласить к салюту торжественному и продолжению участия в вашем мероприятии. Да, салют, да? Группа, вот у меня Ребята, слушайте, смотрите. шаг слева. Сейчас менять будет. Заряжай. Открыть огонь! Стреляйте! Открыть огонь! А что нас-то? Открыть огонь! Готовишь? Открыть огонь! Готовишь? Мощно. Жестко кушать! На этом торжественная линейка, посвященная открытию информационной доски героям гражданской войны, считается закрытой. Спасибо за участие.